Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mano mwanchi omurigererio Ndizi TV na bwansu bomusi no kwegena abunari tkoria uri abere litwera rukegima na mono kwabere gukwegokia asoko bwatie mirobero yonsi ya Ndizi TV na bwansu bomusi ekero litkoria Jumatatu tariki 30 litkoria omwerio kegima asomotienyi okianda umwako yega bwe 2024 inyoro bwo mwanchi omurigere nerituko omoroberio ya ONHIV ndero ikiro mwerio chinga kyobo moroberio o sha orachako bokoreri ankyo abakenyekero babere bakubori okweneke bunankwerike barasomoroberio yase erio akonyoro bokoreri asenchira ereyo bororo ase chinyagetari twakorega netunyara ko batagusanga amana mwancho murigire ko batara amana bariki baito bamangana amaya bagera to baba kwenekia ngabasoire ase binyoro ahekirenge kenene no ko yagire tatonyara ko batagusanga amunaye asenchira yobo ikiranu na mange to kwaliganite kolende tikatanyara to kwaliganite asenchira yobo itenda gakoro iganire gakoro itenda marangi aukani tukinyutarigo sibirwa kogusigo na indo igurero atukaibunga igora na bwatete na bono twakibwesimi twateruna otokirega itire Omoichana asaba menyi baetoranya matuta magega yomusao yomo gotoka gaitire mambia ya rero Yakero twarigerereti tokarubore merumboro asaba ibori mbakonyara wikirani byonse okaungana mune kanisa nkarambo yandete kerengera lieke tobwatane abana abatwa bakonya asoko basira banyora bitoki bike kurwe kanisa aboroki wakorwa chinga kitari kwenyana nigo banyoriro gosirwa senchira ya moyogo serio butakase binyoro. In the country we have about 3 million elderly persons, and these older persons face a lot of challenges. Most people support them. Their youngsters are moved to towns. Abagotkorwa sebunge abo basinigo banyoirwe asoko bwatukiro bokonyi bwendagira nebirare roko bwatukana na makongu bawetera. Ayo munanda mango mwanchi muri to kwarigania senchera bene tukumanya senchera ere yubikiranu na twabere to kwariganiria kurubaga kete wika chinse kigagendera tunyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital wetra YouTube Ndizi TV News nabo igo wetra se website ya www.ndizitv.net oria tukubwatira na soko ine kya chivichenerio gichyago ikereringa koro kwa Sara mumanyiretre ne Evelyn Sero yene koro kwa Josephat Misili de mosensemo ya kabere konekinga go cherwetera somonwa
bwa ebimanyirire bali ninko bolite maiti gosase ikiganje kerikine chai fa ngo getumia ure gose asa matukanyira ko bagoita abere kingo getumika njora ngani go bwate goikira chinsa saa 6 chiarero cha butuko nara ko gutumia balance elionsi erororo mayo kongani wa ikiganje kyo chiase umuroberio uria omuya bobweni asegiteria sha naye nkuburi kwerikira so umuroberio sha omwete mabira libate bakoranga mass registration yes kuna bakenyere butambe tokoganyariria twensia so bwa muto kwerikeria nari ogufira at home ikera omubaro monge wa bantu gere tokobo besoki umeta sege tamba misi twarorire abantu bana inchi babere bakwimurunganya ne bari babere bakogenda sisinya gitari konyorobo koreri bakwenda kinya gitari bakani wene cha FTR gokora abanyagitari babere bakwimurunganya bari gwakanwa akore no kuyena buno muroberio yo osha bono ama unchurire na chikoba ni chikoba subwororo abanyagitari mbachiwakanwa nabo igaba na inchimba chikonyorobo koreri bune serikali ya lireira asenchira iyo bwororo agena boniga babwatani anene kurwa sector yobo chenu abakenya nabo igaba raibande bagenda tokoba kwamereria umoroberio yo sabagote bangani go bwate chinchira stage ko bajigo ikirania emeroberia batambe obachani mwanchi muri to kwari antu chake manye Jumatatu nsema so bwikirano kurwa se county ya Kisii wasoma muno yo mobwe myaka ya igatwa kurwa se kinyorokia etoranya matuta yo kutoka ase ward ya Bogusere bunge ya Kitutu Chache South abaka kutoka Emambya rero gaitirego ikagokwa nabantu batamanyiri korengana na abantu kurwa se kinyore kiniga batabire omomura oyo ase kinga kinyere ko bachigo eta yenyere ko bagwesonania se ebikorwa bya obosari gati abo bwebi abigo chintunda chinyinge koirwa goikera ase gesibo abigo ko bwato kwa magiga yare ko bwato kasobwa ngo igahona nigo yirete rego itwa naboigo nabantu baria batamanyiri muri ko itodi pana sanya nanyara ko bagukira na sesemeyo abo twarigana robatro ko bwato Emambya ya rero imeye kenyorogia toranya matuta iyo gutoka imeye wodi ya Bogusero habamenyi bense meywe nigo babwatu n'umuichano maega yo mumuro yo mobwe myaka yegatwa aserida season tabo gotoka gaiteire meteime n'abantu batamanyiri ase twasangana tatu mwabona kwerera yaiga tabiyaje mwana ubona atakana letera na bakobera ono itabia yega kuna kutuwa tuwa bana baba mukaye utagete mora tata kina kikia kurengana na kerorini go baba bakwerera kero kende kirigikageire kuirerege kore keiga gwikirana umuntu gwa gutirimbuka akomera n'umwana uyu sireta akamwakoroe akamubwata akamusoyi gukikagwe ikindi konyuma mutingire umuntu ono bigatete kwabanere pati mzuri mongina na nero ngotira serikoli eliyo ukomanyaro kai batanga kebisi batanga sabe timbe getensa abamutolera mongino yo gwakakiri ku mwana yo ukominya abantu bakominya mu mbamoike tugosirai nyagosirani gabereka go kagerwa samatuka mange asokokore ebikora byobusaria gukwana nigitasini kya Ndizi TV nigo bakwerera yaiga nituri alengiria Jumamosi twabogiteke mambi tukana mugondo tuko munanka tuko chikoikanga tukanyara munatayi tukalengera lindi nanje tukukwanya chikirani chi abamu abo ile naagenda tumungena nare nero chitenka abo uri kuri mamate atenera tukarinda gira munere umuntu na karuwa akaterona bo yakagenda umuntu ekera agenda tukiritenka igache arimi titaka isano iga tuigwe ekura te umuntu uyu abana bakomenya gukiro abana bagukiro nabara bagaswali ekura te bone ekura te ye kare yaba muno narindwe to nanje nkaimuka no muntu tukomenya kani utira bona tokonyora na no muntu nko amba nkuruchika ume nyimbo yaya tukute nchiraria kuchira kyano mundu kuneta maguru chinga kiechechyo isemoke nigabaga kwereranga mumuro ini gabere gakubwatwa goikigwa asechera na maiga yaje kuigorerwa chinga kibono acha kumirana na makweria yaiga ale umwana w'umuntu yawe bono ukani kaze tukore bibi bakora wangire ko ibitenda gakora iganire gukora ibitenda marangi
akukani kintu taliko sibiru bakogosibu aindo igorero atukaibunga igoro nabwatete nabono twakirwe sibi twateruna otokirega igwitire ona mwatwachirega twaberekera yakene na itirende asengi no gusakwa twanyolire no mwana mokoitire korende bana asabo salibwaya na bugwagera ayacha komonyora abamenyi b'enseme y'egani igo baire kiara na kugikiria bikoreke igabororo ase bono baburiria basae koirang'ora nabo igo gutwara chimbwa chingiya ase binyoro igo togoteba buna ntu abang'ina ebikora buna ebi nebibe etogochiko gikeria ase abana babwatete bibuna eyo banyare gotiga etabia batware chimbwa chingiya ase eng'encho buna bono iga kegoria gekere gaiga kieroreire obwamato obuya nomorembe ngati y'ebintu biria biganiire ase binyoro eria abantu okomenyamo buna eamate ikoripotire gataseni kia ona mbeje mokia Ndizi TV kurwa ase kenyoro giatora yugotoka imeye wodi ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu chache sauti ilitaria nenkoro kwa Dipon asanya Gotika norogoti ururanyara koboro kwa ligonere Dipon na asanya nigo bono aborokiwa kurwa ase chinsemo hase litkolero banyarakoba kwenyorera obokonyi kurwa ase ekanisa agusaba bwatani be kanisa abanyarakoba bakwero na kwaneka abanyarakoba bakoenana obokonyi gokia ase abana abo bakurwa ase chingachire chintaka nabo gochiri chitariko bachikwenyara gokona ase kanisa ya Nkege Church of God nigo babiri bakurwa kiorokererio kereki ya gochia ase chiamate ase ubo basira nebinto augatiabo endagira nonya nabo ni gabantu bonsi bagenderete gosemwa kweneke bunangwirania bare okoboko gochia ase bari batabwati asenchire ya moyo kworokia obwanchani nabo igo ogosira kwa beno murikito Kamila Songeta noroboti urwaso gwikirana abana bange nigo barokanire gotiga chisukuru asokoborwa gwechibesa ikiukerire kanisa ya Nkege Church of God kurwa Bogusero kusira abana abo asamarietane Reverend Richard Swanya Nyakiramba ekero twarigerere tito karubore merumboro asaba ibori mbakonyara gwikirani byonse okaungana bune kanisa nkarambo yandete kerengera lieke tobwatane abana abatwa bakonya asoko basira banyora bitoki bike kurwe kanisa abana abo bono nigo baganirwe gutwara chimbwa chingiya na gokoromokia asa masomo abo moko gende school wali college moko nge university moko nge mubwata masomo bakomu moiro chinga kichina asa masomo egere monyore grade yekerekiya kira abakonye kugendera ry'ubugima bwino inwamo nabande naba bakuru magega baro mobeki orokereriki igo nare gotebya abana bane abarwani be chingintu cyonsi bari muri school timo basa gotigere school nje wate school na maboko abere waterera masomo wakienda shule na waomba watoto wangu mfanye bidii kwa masomo muwe watoto watiifu muwe watoto ambao mutaonyesha tabia nzuri gusangane gati ya bibori nigo bagokero mu rubiro yose batwara gosemeria kugonchoria chinka cyabo asama tukare bosio kubakira ngambu ya mono abonsi batokonyira sengi y'umucyango umucyango bw'abana babere abana bagojoini ase university kunanjo moibori kurarundia nde pikipiki ndoko nyora ngebesa mapato ni kidogo kusema kweli lakini ebese ya tukire asili tukulia lero nechigo nkonya nensire kugora none bitabu ningora none kalamu ende gutigara ngo akane fees ali school nonya nabo abarokigwa abo nigo bairaniria mbuyana kulira yogo cha okoromukia mimi ni mmoja wao wanafunzi ambao wameweza kuchangiwa katika siku ya leo katika kanisa letu la Nkege. Kwanza ningeanza na kushukuru kanisa langu la Nkege pamoja na wale wote ambao waliojumuika huko kusaidia katika mchango wa kwenda shuleni. Huko shuleni hatuendi kufanya mchezo, tutasoma nasi turudi kusaidia wengine. Nashukuru sana kanisa langu pamoja na washiriki wamesimama pamoja nami siku ya leo. Mmeweza kutuchangia ili tukaweza kwenda shule tusome. Tutakapofika shuleni tutazama kwa bidii na pia tutarudisha mikono kwa kanisa. Boigo ababwatani abo baikira naso moyo goyo nigo babagani amata yonsi gutwara moyo bogokonya ase bali batari kwenyara ase kenyoro ndumana twaba invited gochaga iga etwacho na mwargo ko basira na kubakonya esengencho nga mondo ya moto okonyara wikogani bokonye kurwa sabande akero kali gochase ejamii isikone ringa
tigatwate namo na baminto ingakibabwata obokongu ekiagera ngakibabyokire kibatambukire ng'ambende watarudisha mkono kwa jamii na kwa kanisa kwa jumla, na wahimiza wote walio kule nje wanao uwezo wa kusaidia wengine tuirana maega ekiagera nyasaye ngusisinyara kwa pakoko gukuru ntingo twabe ni fight etika igasi gutaku umutango wa banafunzi ngambira pega iga intwara na kura banafunzi kagera katubwa na kutata komenda bare abanga konyara bagwate chibese lakini ile roho ya kutoa sasa inakuanga sisi kama wanafunzi tunakuja huku na ile kidogo ambayo tulikuwa nayo. Ginko ripoti yegeta seni kiao na mbeye mokia Ndizi TV retirane nkoro kwa Kamilas Ongeta. Yamono murikeito Kamilas Ongeta ekyo ne kyorokererio ekiya kegima sokone kyabuna abana balia batali kwenyara kegima banyolire na barabo achinguru neli bagaliyo kwegendereria amasomabo na no kwegena abantu bagenderete kuligereria mangana bunayega bagendere wesokia na gusira mwete igisikoga abantu bonsi mbare ngaini na abana bange babere bagutakora amasoma singenju yo kuburwa enibo Togoska bosionigo abagotu korwase ebunke yabo basi bagenderete kogokera obokonyo babere bakobwatukirwa n'abamanyi korwase ebungeyo asenchireye mo yo kubarenda nabo kuborokia ubwanchani mono kubwatikana n'amakonwari bawetera asabere bakobwatukirwa obokonyi bwendagera amarageti egati yebinde binke ebyombe ahe byanyara ko babigwe sokia sincho yumuroberiyo nigo byanyere ko babiko bakera ekoko abantu abagotwa na sorogongorwa gusina bwigo kuboria serikali n'abantu bali bwatuko ni kuya banyara ko bagwesoke linde banyara ko bakwena na obokonyi bwa butambe na bwigo ikirania amaganio ayo nigo hakire litukeli morioka magega yensengi mago chengera lituko elio lya bagoto moriki oito Vincent Onyancha nigatwaliganira roboti rwa senchira yobikirana ime yabo basi County ya Kisii abo nabagatu bale nomogoko kubwatekana no kunyora bokonyi bwebintu gati yabo ni kubanyorera marangeti nabo igo amone ndagira nomujega osirwa nabamanyi nabo igo kubwatera namo nebyombe Professionals have organized to celebrate our elderly today, and that's the reason we were here today to celebrate with our elderly. You know, they face a lot of challenges. Kalengana na baraboni gabagotu abange babanomogoka siritukulia lero kubwatekana no gusiro kubanyora anemono abande konyara gucengera asobo konyo banyore kerekerito gucengera litukulia bagotu abwankweta likiyemo omutenyi oikomi. In the country we have about 3 million elderly persons, and these older persons face a lot of challenges. You know, most people support them. Their youngsters are moved to towns. Ni gobo igobanyora maigeri yabo igoro yobo chanu nabo igo chinjere cyokwerenda anabo igoni igobanyara komenyigwa igoro yomuroberio oshifa. And today we are here as administrators to actually take advantage of the gathering that is here, so that we can sensitize members of the public on matters health. And more so, recently we were tasked with the sensitization and registration of SHA. Gati yabo ni gobale abatakanwa nabo igo ababuraka abo igo banyara kogokera ogosiruko. Mimi nakaa kwangu vibaya sana. Mke wangu aliaga na tena mimi iko na njaa mbaya sana. Lakini sasa mnanisaidia hii ntaenda kukura. Obokonyi oboni kuborokyo mogoka sabange oyotarenge nekerengo. I thank you for what you have given us, such as this blanket. I don't know even this blanket. I wish God may praise you what you have done for us. Kalengana na robotira serikali ni yogo mwaka w'ekiri 2019 2019 umubaro bw'abantu abagotolenge keronge isato n'ugutakyenda asemia nabo umubaro uyu ni okagerwe kikomenta kana kyenda geikomi. Ko reporter ya Ndizi TV iritirana nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Niyomono marikeito Vincent Onyancha se oroboti ururu ikanu tokugira mangana ngete oboremi nigo abari mikuru asinsemo abagenderete gochengera ebonasyo mwako yoiga asabaremi abanke abagenonye nabo bagenderete kwemurunganirya ebonasyo yo yare enge kigimani abari bekemereye cyo kurwase factory ya Nyansiongo imiye county ya Nyamira
bachakire kubwatokerwa amoyo ayora bakonye ase obukinia ekemerikyo kurangana na baraboni banyare ko babako gokera nene amaigere banyare ko babako egwa kura umbagega igoro echinjira aho baranyare ko babagotingia ekerengo kiabo kyobole migwetera ase oko yetora echae nabo igo ko tebanga mbachiko bakubwatera na hamo nabo bisabo buremi bekemeriki gecha ili kwene kiabu na ekerengo gie bonus kenyere ko ba kigokiniwa kurwa sekeri banyare ko bakonera somwa koyo Tori kona kona. Ngaba na kanto tubate ngata. Kona tubate cha imbo to ko set. Anyway 25 ndo mule nyororo naenda at the same time ndo macharedi. Namba ya nere 747. Tuabere toko kolega si ama tukamange lakini mwako yonori weta tuarada matokeo maya. Matokeo maya ni gacha sengunjo tuara iru seminar. Na matokeo maya go cha kere mogo tara matabire ne nkoro ya 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 majanya maya ya twari market baba reka ba ke pa director ba tu kwa begete tamu ne tiara babe ba utire tira sana kata te ya kere bara tura cha inginya kanyara matokeo maya ne kene ni round tu ate metara kini tu ate mamia asenga njo kanyandura manya na ne tura so kai skotara ke bantu baba ase kwenende Rift Valley na Eastern ijwere Nyeri kaenda Nyeri tukatara tukarana kibaga tora chai ndo tukanya tuaga tora ila matuko 10 11 up to 14 lakini tukaira na gocha matuko 7 ayo are week karoga tora matabiri ne nkora week wakanyora chai wansa na mbe kama chani ndiko tari korora naende tari gotwara 5 pass yani chusi njiriko banyinge n'abari mbaito babeto kubatira sana tuna NY 25 abari mbaito na baraba yaba tuywerete nende abanyakomi kero wate biri muri mia tori cha embe toko matenga yero turi kubura tari ko gechu na baba tanga mapira cha teme naende turi kubori baremi n'abakarani baita kero baroro turi kubori baremi babwate cha ebwate amatabero gose chipenji Togo sukamo tweni gobono mwanasiasa Isaac Newton hoyola sechinse chama ikanyale ko bagagwe sokya na kama serikali ya Kenya kwanza hasekerenga kelia gyo kogendera komosagesegia omokonyi bumora ibwenseri Rigathi Gachagua asanyale ko bakwenekya ngababera bwo nigo banyata ko bagochorwa sekerenga gyo kwenekya banyale ko bago ikiranie mirobelio ya magendro imense ya Kenya nitini gasingerere goteba buna umurai wese Dr. William Samuel Ruto nigo aganitie ko mwaka isiko mokonyo ya Rigathi Gachagua irigo ikirania eganga yaye embe yo koibera abakenya niga mochige tamkirekyo na otaba baraya babere nigo bagwerete gutwara obomo nuko iwana asekirenga yo koreta magendro asa abakenya bonsi. Nataka kuzuia mambo ambayo inafanyika Kenya wakati huu. Na jambo moja la kuzunisha kabisa ni kusikia kwamba iko washiriki wa Rigathi Gachagua ambao wameshikwa kwa makosa ya kufadhili maandamano katika nchi ya Kenya. Katiba ya Kenya imekubalia maandamano. Na jambo la kwanza ni ya kwamba mfadhili wowote wa maandamano Kenya hana makosa hata kidogo, sababu anafanya kulingana na sheria za Kenya. Jambo la pili la kushangaza kabisa ni ya kwamba Rigathi Gachagua hajaweza hata kidogo kufadhili maandamano yote. Ni kizingizio ambacho hakina maana na hakina hata njia hata moja. Ni mpango mbaya wa William Ruto wa kutaka kuumiza Gachagua pengine kwa makosa ambaye alifanya ya kukataa kusikizana na yeye kwa hali ya kuiba mali ya umma. Mimi nasema ya kwamba maandamano Kenya haikuanza mwezi ya Juni na Gen Z wakati Ruto anasema ya kwamba Gachagua alifadhili Gen Z. Yalianza mwezi ya 3. Na hapa mwezi ya 3 maandamano yaliongozwa na sujaa wa Kenya Raila Amolo Odinga. Haiwezekani hata kidogo sujaa Raila Amolo Odinga awe alikuwa ni mshiriki wa Gachagua hata kidogo.
Gachagua si mtu wa kuweza hata kueleza Raila chochote. Raila ndiye anaweza kueleza Gachagua mambo ya siasa. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Wakenya waache kupotoshwa na William Ruto, na dunia iache kupotoshwa na William Ruto ya kwamba Gachagua aliongoza maandamano yote. To korigereria mangana ayobo chenu nige wizara yobo chenu irengete goikerania ekerenko kyomubaro bwokwena na echanjo ya polio gochiase abana milioni inye ase yarokanire buna bono nigo mubaro bw'abana bali bagenderete kwambukirwa n'oburiro bwa polio genderete kwenekiwa ukwana nigo muliki obotambase wizara eyo yobo chenu Mary Mudhoni anyareko bagoteba gwikira boniga nigo indwali yenyareko bagigwatekana kubabwatania abana batano imense ya Kenya asaburiria abakenya ko bamaisone ne bali bamenyete amwene mebaka yechinse chia isko kurengana nere nigo anyareko bakuburia abakenya anena abaibuli banyareko bagwesokia nakwenekinga abana babo anyareko bakonyora echanjo ya polio. The preparation for the polio vaccination that will take place from the 2nd of October to the 6th of October. It is important to note that the upcoming supplementary immunization activity aims to reach a culminative total of 3,843,275 children. And this includes the 2,021,663 children under the age of 10 years and 1.8 children under the age of 5 years in the 9 high-risk counties. The Ministry of Health has alerted all high-risk counties to remain vigilant. And it is important with a particular focus on counties in Western Kenya due to the detection of type 2 polio in Bale district, Uganda, with which borders Bungoma County. The detection of a positive case in Kamukunji sub-county further heightens the risk of polio transmission in Nairobi and its surroundings. And since the confirmation of this outbreak, several activities have been initiated. An alert has been issued to all the counties, and this is to enhance surveillance through active case searches. And Public Health Emergency Operations Center at both the national and county levels have been activated to coordinate preparedness and response efforts with technical committees operational at both levels to ensure comprehensive coordination. Okwana chinga kichibaigo Mary niga baga kwegerera umuroberio omoya bwo bubwenya osha uyatebona nigo orengetego cyago konya abana inchi anene no nyambali abo konyora wainse asatere bunabana aba Kenya bonsimba chie konyora ogosiro konene korwa serikali chinga kya rure segeto yaba Kenya wesokya na kwerika chiga kiche chiniga tebire nigo barachiko babako bwatrana amona banyagitari bari begenga gose community health promoters unenchiraye moyo kogendereria homoroberio bweliki bwa Kenya ndi banyareko bagosoa somoroberio boyo umuye bwokonyora obubwenya. And the basic issue this week is registration to Social Health Insurance Fund, to Social Health Authority, registering with Social Health Authority for Social Health Insurance Fund, because this is the way to go. Should you not curb all these issues at the household, then you will need to visit a health facility for treatment. How do you get treated when you will not have your social health insurance card? It is important that this week we register and register in large numbers. A CHP is an exposure of 100 households, and they are very critical because their work, they move from door to door. They are able to find people in their households, they are able to find people in their comfort zones, and they are able to explain to them, explain to them why it is important to register with Social Health Authority. And in the long run, explain the benefits as to why they need each and every Kenyan must be registered for Social Health Authority. One thing that we must know is
with NHIF, we used to have only 20% of the Kenyan population benefiting from the fund. However, right now we are targeting 100% of registration because nobody will be left behind. Even those people who cannot afford, they are going to be catered for by the government indigents. They must be able to register so that the government will pay for them. And that is why our CHPs, in collaboration equally with the Ministry of Interior, the National Administration, the county governments, are going to be very critical to ensure we reach each and every Kenyan. Asentire muyo korobya egurube gochira se abantu bali amono bamenyete chinse chaisco na baganite gotuma enibo gochasense ya Kenya nigo serikali egenderete korigia enchera yokwirania inse ekerengo kyo gotuma chibese chokorwa se chinse chamaiko eniga kwanwanu muwaziri bwa mwana chinse chaisco chinga kichoko sioria umuroberi obwo bokorerwe sector chinse chaisco bose strategic plan for diaspora affairs ime yomucho Nairobi okwana nigo mundabadi beganyere ko baga kwene kiabuna maiga yoko kiwa wa sector ya diaspora affairs byanyare ko bagigwikirania amagane aya bakenya nene bali bamenyeta chinse cyamaiko gati yabo kwene kiabuno bokoreri bwabo chinga kibamenyeta chinse cyo yanyare ko ba engiye nabo igo gutingia oborendi bwabo chinga kibaganete amono bokoreri anana chinse chiria chaisco. This has enabled the government to address the specific and peculiar needs of the Kenyan diaspora in different countries and regions. The strategic plan provides a holistic and robust framework for addressing diaspora-related issues with an emphasis on diaspora welfare as opposed to just remittances. Additionally, we have operationalized a 24-hour call center to ensure that our diaspora have access to prompt assistance regardless of where they are in the world. Taking advantage of the ever-growing digital space, we have also onboarded critical services for the diaspora on the eCitizen platform, making it easier for the diaspora to access government services seamlessly at any time from anywhere. We have made other key achievements, including the following: development of the Diaspora Policy 2024 to respond better to the needs of the diaspora, evacuation of Kenyans from high conflict areas in various parts of the world, including Sudan, Israel, Palestine, and now Lebanon is on the queue. Strengthened dialogue and partnership with the diaspora, creation of an enabling environment for diaspora investments, and developing a global labor market strategy. Okona chinga kia chibago mudavadi niga terebuna senseme yokurigereria mangana y'abantu bare chinse chaisco bono nigo abanki babo bagenderete kubeka enibo yabo mense ya Kenya wetera obonchoreria egatia emirubirinde benke nengana habo byanyara ko bagakone kiwa amono botenelwe bunge enena sebata birengamba chikoba bakurigereria chinsemo cyumo swada jira chikoba chikwene kiabuna obokoreri bwa Kenya bamenyete ime chinse chaisco banyare ko ba asinchira ya burunge abo igo kuri irangamba chikoba ko bwaterana mane wizara hiyo ya magane chinse chaisco una enchira eyemo yogosira obwamate gatinse ya Kenya na wigo chinse chaisco. Ladies and gentlemen, Kenyans abroad make direct investments locally, providing social support or creating an enabling environment for Kenyan exports. Their contribution is evident in various sectors of the economy, including education, health, housing, agriculture, tourism, and trade. It is worth noting that remittances grew to USD 2.8 billion from January to July 2024. That is just the first 6 months of this year, compared to 2.4 billion during a similar period in 2023. And a closer analysis of the trend over the past 7 months of 2024 points to a projected rise in annual estimates from 4.19 billion in 2023 to 4.8 billion US dollars in 2024. As we know that this document guides or give the roadmap for the State Department to deliver
on its long-term and also short-term goals. So at this point, because I'm given 1 minute, I've seen the legislative, policy, and regulatory initiatives that the State Department have, and as a State Department for Parliamentary Affairs, we partner together, we work together to ensure that the policy initiatives and the legislative initiatives. Mwanchumo ligerelia oroboti ruaye omo waziri wa mwana chinse Jesco Musalem David na rogoto kiase umoti mokomo Tanganyika gima meye manye Jumatatu tugende asensemo ya Kabere studio tumerane amonere Victor Sultan. Mete na mangabere ka okoreka nane na se weekend yega. Diga tumwarigania senchira ya bene atumanye nara ya bere ka okoreka na se manye chigo sorry. Mete go sevali ningwa chiete asigiti kiria kiegusi gagete Victor na tole ndeti ensemo yali nya tokoma kwene kiwa ase eketi kiri kiegusi stadium. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ukiwa mtoto mdogo ukiendelea kuwa, ulijua kwamba utakuja kuwa mwanabiashara mashuhuri hivi? Kama mtu mwingine wowote. Nilidhania kuajiriwa. Okay. Na nikasoma kama mtu mwingine wowote. Nikamaliza form 4. Nilipokuwa nikimaliza form 4, nikawa mgonjwa kidogo. Na wazazi wakahofia kuwa yaweza kuwa hata kama watatumia pesa nyingi nami labda maisha yangu yataweza kuwa marefu. Na kwa hivyo vile mtoto wa kawaida hupatiwa nafasi ya kufanya mambo, si kupatiwa. Na nikawa nimeweka saving kidogo. Sa shilingi 900. Okay. Na katika zile pesa ndogo ambazo nilikuwa nazo, nikaamua nianze mwanzo mdogo. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime. Ndizi TV ubwensu bw'omugusi nigo bono yakunikirundekerene negokorentera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ryubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echochira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echochira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
na gusugeirie mwanchumuririe mugorobo mia Jumatatu yechitariki 30 kurio mwari okigima limotinyo uyo okianda na okwarigania ime yemanye chigosori eliane ngoro kwa Victor Sultano Bangi ikaranso ikenkumanyi naralia yagendete kurwase ebibo bwechigosori twechake ne ligi ya KPL abua se timu ya Gor Mahia ya chagete ligi yo maiga yoko irana kurwase bimina no bya CAF qualifiers nobo bui maiga yoko yaka timu ya Mathare chigorinye ase ligina ria segero Gor Mahia nigo ya negative chigori chinya wetera sabagosoria Austin Odhiambo Musa Ochieng Amo na Bendeka. Sharif Musa Sirengo pembeni sasa. Anaenda uzuri kwake Austin Rolls Royce. Austin anageresha. Austin! Ndio mwanzo wameanza msimu. Wamegeuzwa wengi. Christopher amejaribu kupiga kwake Sharif Musa Sirengo. Sharif. Mashabiki wako Galo wameanza na furaha msimu wao. Sherekea ile msimu uliopita. Gideon Bendeka. Simiti. Musa Masika. Austin Kifua. Austin bado. Austin inakataa. Simiti! Matatu. Austin Kifua katikati ya watu 800. Akageuka wewe. Wanyika alijaribu lakini wapi? Hakuna kumsaidia. Vita anapigana peke yake. Austin Odhiambo alifanya kazi yote. Simiti akabaki na nyavu. Akamwambia unaiona hiyo uzi ni mpya. Onyango Mangulu. Gideon Bendeka. Gideon! Timu ya KCB nigo yanyorete libogario kwenye inventachi point chiaye asuburai we ligi ya KPL magayo kuyaka timu ya Ulinzi goliemo segosa na kogendera kora ligi yo golia bene ye timu y'abanyabengi abo ba KCB nigo yabegetwe nere Francis Kahiro. Mashabiki tayari wameweza kufika dimbani ikiwa ni mechi raundi ya 4, mechi nambari 32. KCB ndio timu ya nyumbani wakiwakaribisha tu wanajeshi wa taifa Ulinzi Stars kuweza kuzipigania alama 3 za mchezo siku ya leo, wakiongozana siku ya Maruti ikiwa wameshinda mechi 2 vijana wa KCB, moja ikaishia sare. Kwa hiyo ikiwa naiongoza KCB kwa mara ya kwanza na pambaja kule. Pande wa pili ni Dunstan Don Nyaudo ambaye ana umri wa miaka 54 kwa naiongoza kwa mara nyingine tena Ulinzi Stars mashindano yale ya kufuzu AFCON mwaka 2025, na kwa kipenga chake mwamuzi wakati Kelvin Maina taona wanabadilishana. Tutelena Ochieng cheza kwa kicha Morris Owino Father na ipiga moja kwa moja unapapa kule juu. Ni alileta uzuri Patrick akawa mkarimu zaidi kumwandalia Kevin Okumu Chumzi, alipiga uzuri zaidi. Francis Kahiro ilimshtukiza. Pato tache kwa zimekubali Joshua Nyatini. Kevin Okumu Chumzi alileta uzuri. Wale ama taicheza far post. James Kinyanjui chini kwa chini kule cheza kichwa. Dennis Koyo Maruti control imekataa. Chini kwa chini Farajo Minde. Francis Kahiro daktari wa ase egosoriende ye ligi ya KPL timu ya Tusker nigo yagetwe ne timu ose nigo bagosoriti ne timu ya Police FC ase raundinde ya kaniye chigosori yo egosori yo nigo yarete makali yegori yemo ase yemo unaondoka mti tu ambao unatumiwa kama kivuli. Kenya Police maafande wa taifa la Kenya wapo nyumbani hapa katika uwanja wa Police Sacco. Mawingu yamefunguka, wageni wanakwenda kuwasalimu wenyeji, wamepiga pamba nyeupe, lakini Police FC wakiongozwa, lakini Anthony Kimani amesema nguvu zote zimehamia hapa. Anakwenda kutulia hata mchezo siku leo itakuwa ni Fanuel Omire akisaidiwa na Samuel Kuria, Elizabeth Njoroge na Nata FC. Mwajiri wake wa zamani Mavo Muguna kwake Marvin Nabwire. Marvin anapisha Tyson sasa kwake JJ.
Walipiga pasi nzuri, Marvin ilianza kwake, ikaandaliwa tena kwake Tyson, wakapambana akaja akaipata Marvin. Odoyo Dadi piga pasi fupi, wameipata tena na ile ndani. Luvanda, Lawrence Luvanda Wanchumulio yani maetena mange abange baganetiye ko igwa igoro yegosori ya bene ya Shabana iyo yare kwene kigwa asentunde ntangane kigima ase usemaga yemyaka 15 nitato kurwa ligi ya KPL egosori kwa asigeti kia Gusti Stadium anyana bo chinga kicho cyemyaka 15 nitato niwe chikorokana konyago sokigwa mutwe maga ya abali abateneri begosori iyo korokana go takerna ase igeti ekyo ayo nagati yali amange ndakomanye chikoraga chinsesato ime ya monye chigosori chinsesato korende asebono asensemende studio Joseph Amisi amona Evelyn Osero no bale bakoyikolere emanye Jumatatu asenchira yobo ikerano eliane ngoro ko Victor Sultano bangi Botambe ipo siku endelea kuzidishania. Victor Sultani obange korwase amayayu kehima sense moye manye chigosori na totebie nando tulireira ngachinse soto na kwa gutomanya liagenderete aria ase igitike use stadium personal was there chengara abantu bagosokorwa se gitinga babwati wikera boniga Kenya takawe kwenda kiwa Wanchi marigere senga jebiroti gato korerega igai manye Jumatatense mokrenda ya mona na manke to chokumanya so wikirana inde chikoraga chinsa isa to gendero nyora sense moya Facebook wetra Ndizi TV News Digital wetra YouTube Ndizi TV News ya website ya www.ndizitv.net Oria tu bwatera naso kweneke buna wikira sense manyerero nigakuru kwa Lydia Museri triane Evelyn Osero Eliane Joseph Amisi Sara Momanya sema ya kabiro nyarako bakwana kiabuna chibichamirero cyago kira senchira yobekera Tokwanira burigere riboro byasemero bireko bwatya tumerane chikoraga isato Ndizi TV, Obwansu, Bwomogusi.